Flaqa ma' delegazzjoni tal-January Workers Union fost l-oħrajn issemma l-fatt li tul is-snin iddaħlu numru ta' piżijiet li tjoltu direttament lil ħaddiema u l-pensjonanti. Il-January Workers Union qalet li qed tippretendi li dawn il-miżuri jitneħħew. Fil-laqa kienu diskussi fost l-oħrajn miżuri li għandhom iwasslu biex jitkattar ix-xogħol f'pajjiżna li mhuwiex prekarju. Intqal li f'pajjiżna xogħol prekarju żdied u l-weda tal-aħħar budget li l-Gvern kien qal li ser waqqaf task force biex tindirizza din il-problema baqgħet ma twettqitx. Il-January Workers Union qalet li din il-pjaga tinsab kemm fil-privat u anke fid-dipartimenti tal-Gvern fosthom fl-ETC. Fost affarijiet oħra, il-January Workers Union sostniet li hemm bżonn ta' pjan strateġiku dwar l-ekonomija, pjan serju biex jindirizza l-problema tat-turiżmu u li tiġi indirizzata wkoll il-problema tal-flus fl-idejn. Waqt din il-laqgħa delegazzjoni tal-Partit Laburista kienet immexxija mid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Anġlu Farrugia flimkien mad-deputati Carmenu Vella, Charles Mangion u Gino Kawki.